I pozdrav ljudi, Luka ovdje. Dobrodošli danas na novi klip, a danas ćemo snimati kako ubaciti teksturu u Minecraft Pocket Edition na telefonu. Pa hajmo da krenemo, jednostavno je sad. Uđete u Play prodavnicu i ukucate. Evo ovo što vidite ovo prvo i to ukucate. Sad ja sam to skidao pa ne moram da kucam, samo stisnete. Evo, možete vidjeti ovaj tekst i vi to ukucate. I možete samo texture for Minecraft, jednostavno šta. I vidite ovo prvo, vidite što piše instalirano, onda ovo prvo stisnete, vidite. Pošto ja imam instalirano, vi jednostavno instalirate. I kad instalirate, jednostavno otvorite te, stućete u texture pack i ja ću skinuti Faithful jer obožavam tu teksturu i da pokazat ću vam neke blokove da vidite da vam se sviđa, pa eto da vi skinete. I ovo vidite ovdje narančasto, to stisnete i instalirate. Pa ću ja malo sačekati da ga skine. Evo 100% i ovo sad će da ga prebaci u Minecraft. Sad sačekamo malo. I da, kad se skine, da ajde da ne morate da čekate da stopiram video. I evo ga ljudi, taman se skinulo i stisnete open, ali stani prisjećam ovo, pa izađete iz ove aplikacije. I uđete u Minecraft, jednostavno. Uđete u Minecraft. Sačekajte da ga učitam. Ajde, hoćeš li? Sad kad ga učitalo, uđete u opcije, to jest options. I sad, vidite ovo što piše texture pack i ovo manage. Stisnete ovo manage. Imate teksturu, ako nećete da imate, jednostavno stisnete ovu strelicu i izbacite, to jest onda ćete imati ovu običnu. I da vam pokažem neke blokove. Sad jednostavno uđemo u jedan svet. Sad ovaj svet ja sam mislio da piše Mata, to je mog brata, on je igrao. I vidite sada ovdje blokove. Ovo je blok uglja. Blok dijamanta, lapica, particles, kako su dobri. Da, emerald, može zlato i da, zlato, metal, sam još nešto. Mislim da je to, pa da, to je to. Evo ga, zlato, metal, emerald, to je to. Znači, nije loše, obsidian, evo mačevi, evo ga iron sword, dijamantski mač, diamond sword, evo golden sword, kameni mač, sword i drven. Wooden sword. Vidite. I eto da, to sam pokažem, znači ekstra tekstura nije loša, sve je ok, odlična igrica i odlična tekstura, pa da, ako želite da izvršite ovu teksturu, jednostavno izađete iz igrice, iz cijele igrice i uđete u ovo texture pack for Minecraft i stisnete ovo help. I ako želite da izbrišete, evo piše ovo delete texture pack, ja neću da brišem, ali ko hoće nek izbriše. I eto ljudi, nadam se da vam se svidjela epizoda, ako jeste ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!